Let's anybody want to be here? Dia nini yako? Mpa mapenzi wa penso ano? Uti pensa. Kenapa mapa pesa? Ya pintu bala kita. Saya baca mudi. Ini apa kata mudi? Mudi nak. Mudi apa pesa dia sekarang? Mapunda kwa grade 1. You don't know. Simuzi. Simuzi basindi mwe basoli. Shwali portion mu kitundu kyanu simuziba, portion mu kinyanja simuziba, mu kizungu simuziba. Mufate be mu kizungu Munasanduka abazungu manje. Ndana mnazi boshimika ko kashimika mu kisori. Oroka mu kinyanja. Barak, don't fight. Bad manners, you don't fight. Ndana wo change ranga tuzeko kashimi. Zamugulirako na tuma sweet. So misho ine muno Zambia mu 72 na 73 tribals isa. Alright. Lino manje misho ine ikutekwa amba kwa mbeti yanyufane bose bayingirire mu 70. Epese toka amba mu radio. Misho yengiriramo. Kisungu kaina ndaba kisungu ekira sankanyanga abantu kunyufana mu misho ne misho wai olonwa kupeyo kutishi inanka kisipo misho boli wose wakinto kisipa ni munyufane mu kisuku ABCD chok. Konkoshani ndiye pia mumzangeni. Mukatedwa nakama nukusacha. Bwana kuna mkonkosha. Mukatedwa nakama nukusacha. Manje mumwenda konkoshani ndi sana. Ndiye moyo wa machitini. Ungaende chabe kwa benye suko nkosha. Konkoshani ndi sana. Come in. Why are you late? Mwe bakamba tani mu kisero yatwala wachedo. Why wachelo? Come back, sorry teacher, I'm late when you can carry pants. Sorry teacher. Come back, sorry teacher. I'm late. Okay, good one. Go and sit. Sunday, Monday. You're done.
break. Ku break nkwenda chabe mkutunda n'okumwa amanzi. Osa tukwenda ku nyumba. After break kubwerera futi mu class mwamvere. Nakamba chani? Sinakambe atumuyenderere, nakamba natumuyende chape kumwa amanzi na kwenda kutunda mukasiriza mubwere. Mumve sesa. Not kutamanga. Endani mchemuto pangoro pangoro. Tewaji mwana umo ugute kulichepesha maningi kaini mwana umo ugute kunyumfa chindamba dino kukulia kwa londa kulia kwa peko no kumushi skulu ndalaira kalwimba pela kufuna grade 1 pakosha grade 7 ku skulu mwana uli enso wa kutanga mu grade 1 chikutukwa chapata de kwa ambeti ambi kwinsha mulaka wosa ambi kwamba chala kai kwa ambeti kamba grade 1 so olowa teacher hanaye shanawo maningi sekendaba chindi chikili chingana so ebuyumu mundakala kwa maimo chindi kwa ambeti kaine kwa ambeti ayambe kunyumfana ne ba teacher bakendi basa kai ba teacher wasawa kwamba mu chinyanja na yemokini kwamba kisungu yone ndiwe mpaki wela hapa ukimara mungana so no ki musho ngwa ishima ningi ni gisori So we can start with the grade 1. Natandika grade 1 shikute 8 years. Chindi chetu twali kucherwa kwa kusukuru maningi. Because sometimes kodi mukulene manje bakupima so na alikasa hiyo ushakuti walelera pa so bali kwambe tuchirikanike. But ilashikapa ekwinjira grade 1. Bali kuyambirwa kuya chisungu mu grade 1. Bali kutuisha T. Ndambeti good morning mauka bunch. Ndambeti good afternoon mwali bishachona. So niepele wakutuisha eti wanangu ya pansa. Ndambeti please teacher may I leave the room. Where and precious Homera number 2 59 out of Wanuke ncheba lambanga unless baticha bensa action bambeti stand up limbuwalu muko kobekolewe kalanga baramba ngajani bambeti stand up be mana njamuni konkracho lenshi socha number 3 normally kuno bana bangi ni wasore pesa kuno kuskulu official language grade 1 ni Chinyanja. Na challenges kwali in that kwanika baticha kushako maningi. Nembani wa grade 1. Nembani ai. Stewart. Kazlem. Okay? Ukakumanya mnturi wonso ukakumanya mzako, okay? Sima ambira kamba hello, mwambesa. Makamba hello, how are you? Muntu ngatsu muziba nwanyu monga mwe mnayambira skulu imwe. Muntu ngatsu muziba nwanyu monga mwe mnayambira skulu. Niyambirira kumuposha mwana. Hello, na Eva zaya nkakuti hello. Ai. How are you?
azayanka ngati muziva zina wamufunsa zina yake. What is your name? Azayanka zina yake. Mwamvesesa grade 1. What is your name? Tantauza kuti nanga iwe zina yako ndiwe ndani. Mwamvesesa uyenekera kumuposha ndiye ulemu. So kakumanya muntu uliwonse ambira hello, how are you? What is your name? How old are you? Nishi ni munzako. Mwamvesesa wa grade 1. Mwamvesesa. Imwe. Imwe wene Irene. Simuko wene Irene. Simuko ngosha nebai. Simuko ngosha chokani kakongoshen. Endesan kakongoshen. Konkoshan. Konkoshan. Pado. Come in. Kamban, sorry teacher, we are late. Immediately. Kamban, sorry teacher, we are late. Very good. Kankaren man. Kankaren, Irene. Kankaren. Iwe muuze ulikuta hello. Imirilani nikupunse nkon kanyimbo. Enda santi kadboenda kunyumba. Nikakambati. If you are happy and you know, clap your hands. Nkutota. Clap your hands nkutota. Mwambesesa. 2 times chabat. Mwambesesa. Mwambesesa. Tieni. Eric tuvili nelatota tungati. Grade 1 karani zi. Nanga nenku. Inenatota tungati. Tungati. Very good. Tungati. Mwambesesa. Chanso mose. Kentiambe pamozi. Tuvili chabi. Iwe pegstin. Ndiye tuvili utotoa uchi. Tuvili ni so. Mwambesesa imirilani once. Tuanze pamoja. If you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, and you really want to show. If you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, stamp your feet. If you are happy and you know, stamp your feet. Stamp your feet. Goodbye, class. Goodbye, teacher. Okay, bye-bye. All of you tomorrow to come. Okay, not school over. Mwambese. Iku kondani, mwambera wa grade 1. Nende bwino, mailo mkabwele, Iwe, wae ukwela pa desk. Jonathan. Nye mwoma chitila kwa. Msira manzi unde. Kwa fila. Sindine wakuno kuluimba
tinachita chabe kubwera chifukwa cha ntchito nachoka ku Eastern Province. Mbaraki ni mwana wa bwino akonda kulima like ngati ni rain season pamene bachita vili vonse pamene nichita ine na eva zambo konka hapo kuchita ngati ni time yoshanga zapeza atenga milisi ashanga ya ama esako kukamba chisoli but not maningi chifukwa cha kuti pano pa nyumba tikamba chinyanja so eva ama kamba chinyanja kambi. Since English ni official language mno Mzambia, Mbaraki afunika kuziwa maningi, afunika vili vonse. That's why kuskulu amapunzana mchizungu kuti afunika upunzira. It's a must for him to know, to learn English. Ero ma offices basenzisa chizungu kulibe language inango yamene bantu bamashita bwanje, yamene bantu bamuno Mzambia bapunzira. So monga pakapunziridwe kake nifuna mapunziridwe yake ya mwana wanga yaende pasogolo. And I know for sure Mbaraki will be somebody in the future. Grade 1. How are you? I'm fine, thank you. Sit down. Vantoch, bweran kuno. Steward, kuno. Mushenu ya gona bwere kuno. Atile zapunzirako chani. Malembedu. Mwamvesese. Zapunzirako pati de tabia. Mwani sese. Naambila hapa. Naenda pansi. Pa ukoso mwana kugira kukamwa. Nane babia so. Mwamvesese. Nae mwere mbani kono mabia no ayo hapo tu. Good, Steward. Ulu onsalimu. B ya ikulu na B ya ing'ono. Mbaraki pili wazi watundu.
Barak, good boy. Wached. Barak shu hapa na hapa uziched. Wauli bwaji. Kala. Imban kon kanyimbo. Head and shoulder. La grade 1 simunaji eh? Simunaji. Mwaja olo simunaji. Naye wai mwimba kwa tumadwala. Emirira yamba. Zana ida bora patogo. Imba weka, a good girl, kaone weka zaidi. Imba weka. Good girl. And ears and chin and nose, head and shoulder, knees and toes. Vivo, então terem com. Dana mina ngachite head and shoulder. Huh? Touch your head, everyone. Touch your head. Gwirani mutu. Mashoda. Vikufi. Kamwa. Simuka ziva kamwa kanwa. Hamuma kambira kucha. So lero zapunzirako palimo osebenzesa toilet yanyi. Mwiziba toilet mwamne yoneke. Muziba muno mcharo mulima toilet yo pusana. Nana mina naendako ku town. Monse mnaendako ku town. Town kuli toilet yabwa. Yotiramo ya cement yotiramo manzai. Bama tiramo bwanji manzi toilet ya ku town. India mnet kambati toilet ya ku town. Ukangena mu toilet apandie pepa mankala po nkala. Mwambie sasa wa grade 1. Apandie pamle pa mankala po nkala. Ukasiriza kusebenza sa toilet vonse fikangena mu mkati ugwira apa pali yaka. Mwambie wa grade 1. Ugwira apa pali yaka waguju muna nguju. Mwambie sasa. Chaka chiliwa chena mwe leingwa chena ni kama good ni excellent ni wala kupasa hapa itemu yapo hapa pasa number 3 class 2 classes 2 classes two classes mixed two maklasi abiri soka kula number 3 ni number 1 mwake ndio klasika era kwa number 1 tuti kwa mbati sote Chiliwa chene. Mpira kanyifafu wangu mwambira. Mpira kanyifafu wangu. Kaisolo ku skulu olo baticha balambolo mu Kisungu utikinsa kwiranika mane n'Kisori. Cyate kinsa compare mane Kisungu n'Kisori. Kisungu. Ndangambinga Kisungu. Tswana cyamba Kisungu mlandu fintu fingi fitekwa fyalimbwa mu Kisungu solo lende lai ku skulu solo Kisungu. Kuntangu ngotulelako uyawusebenzisa patalu yakune kubishu bya basungu kambwa Kisungu. Nja fwesa katuyishako Kisungu.
Mbuli pakuya ku school hapa kimila grade yango chiji mu January ndama kwa mbeti ku masamu kunsamushi lakati ngo tokata kuchana kuisa kwa chena kutoka mbenda wa kisungu keti chimushupa shupako ne luyo na lumbyulo no ku masamu nakolo mabugu wa utesa ndalanga muto kwa mbena tumuke na shua amuchonga chongako ndamo kwa mbeti akanshi yeshinga chena mwana ku school olopa gini mphale ingira mu mphama grade 1 mabuga ni kainso ake na chena muno ka mbeti pakati hapa tano lino kwa mbanga kulwa poka burwashi na kambi so ndare mane kuya waticha wake ndikubambira balamba mwela kwa mbeti kaya fuma kunonja mwekai kupitilisha kumwisha kwa mbeti mano katafumu bwangu mu mutwe Imiliani was longan mabuki yani ya packing dobelan paper vonse vil pass steward agona steward steward yenda kunyumba steward steward agona Mwendan kunyumba enda mtenda kunyumba iwe steward sufu noenda kwa uli la cha wadwa wadwa la Nchancha mine urira kandi Mutenge aiwe Ngenani wa grade 1 wa mzuri Go and sit down. Idanganwa. Nichanye steward. Iwe kalako. Bora uniuze kwenye. Okay. Bora babi. Bora uniuze kwenye. Bora ndio mzangu. Bora. Yaani nimepata hapa. Zani pasawe mozi. Okay, tea. Ganda kamera hapo nayo. Aticha wakukonda abahe keti bya gwabaye nachikonsheka vana ava vaiyake na chena vasa oshaka pushe maskulu na vapushi so vana vepela ava ngonkute pano vana vatsipashina na trova na vambi ngawa ma doctors na vambo wako ma teachers mita vambi ngawa sala bene nshira kusala pakoti kai muntu mwana akutakula utakuli hadi la inkito isa yake ni chani
njala andanga na imoki ndio musha lengwa mbeti ndara mukhamisa Livingstone so koma Livingstone ndina kwa mbeti sichena kama tu olwa yamba kusebenza nyaye pano futika ingamba chena kupita mano wepera Jumping ni cha? Muzi wa jumping. Nikuchita bwani. Nikuchita stamp my feet ndiye ku jumping. Kujumpa. So nifuna musikamba we are jumping ni shumujumpa nikupeze ni mujumpa mkamba we are jumping. We are jumping. We are jumping. Understand? What are you doing? We are jumping. We are jumping. Boys and girls, sit down now. Not song grade 1. Where's my box? Mabuku ya ndanda, mabuku yenzeni kwa banti bako. Yenzeni mabuku ya farai manda. Manaya leta ninamu pasa. Mayenga tudbe mabuku sikubwe. Kunyumba kwani? Kende sufu na school. Sufu ya na school. Sufu nae. Su ni konda. Su ni konda. Iwa mufunze mu Kisori we yatsani konda. Ambera chinyanja wala ambera Kisori. Su ni konda. Unikonda. Mayenga tu unikonda sembe sulo va ku school ai. Ngatukonda ba teacher nikuenda ku school every day kutuendo kabaoneko simwame. Kaya tenge na yako ni buleni yao. Mupelekeze naenda katenge mabuku. My dad never took us to the village when we were growing up, so I actually didn't understand the whole village setup. I want these kids to grow and be a somebody out there one day, okay? Just to see them at least move from a certain level of life at some point to maybe what would be better would be satisfaction for my heart. Wa grade 1 niwandani wamne wankara kutari maningi munkara kutari wonse mvula inga kupezeni parodi oro mungaindofika mungatamange mungaende oro muiza kupezani parodi za kupezani parodi so mufuna muchite bwa munkale naye kuno mkankana mzasungirani patine nibe pokusungirani mukachoka mu class mutamange mwamve ndaba mvula hii ambapo manjamani so mutamange kuenda kunyumba imirirani
Bamile simulasirize kulemba mwende mkasirize kunyumba mwambele. Chukua mvula yeye ambapo mwambele. Mungalokewe. Goodbye class. Mukachoka muno muyende straight kunyumba ndawa muzana na mwambele. Mwambela kutamanga kwenda kunyumba yambani poni pang'ono. Kazbinan ko ni sumna ko dia kubarira. Grade 1, Muriboa. Good morning. How are you? Holiday in Zedboa? Holiday in Zedboa nji. So inenzambirira kukuza mpone ai. Pamene ninaenda kunyumba banakondwera bana banga kuniona. Nane ninamvera mushe. Mwamvera wa grade 1. Then pamene tinasegulira naendako na kuntu kwinangu kwa mushe ninamvera bwino maningi. Mwamvera wa grade 1. Ni wangati benzoniye wako? Tizayambira pali ndani ni ndani amina afuna yambirire kutiuza ko eve mwamene anachitira spend holiday yake. Nifuna kuti mutuambire ngo vyemu yesanga mu holiday. Ngati aushi kukamba mu chinyanja no kukambe mu chisori. Stewart. Holiday dadi yenzel babako. Bako. Irene ari kunyumba. Waya lo. Andora chana. Mumimba. Yo holiday yako inzeli ya mushe maningi milira pa uchimikireko holiday. Wenzo chita chana pa holiday. Anaenda ku holiday muzatu wauze kwa wanzako watu unaenda ku kuchalimbana mwanzo chita chana.
Kwembera mbuzi na ng'ombe. Stewart kuchainama enzeri kuchalimbana enzeri kuyembera ko mbuzi na ng'ombe. Mwamvesese? So ukaenda kumbuzi kuja waembera basi wabwere. No chita chani china. No chita chani. Kwa sila. So Stewart holiday yake kuchalimbana enshabe kuyembera ng'ombe na mbuzi. Aembera ng'ombe na mbuzi paka holiday asira mtotere nko. Kankati. Ngamusuna ati bana bayiwa mu kisori. Kuyiwa mu kisori monka nga naumbe mushobone. Ngatu suna manje katera kuba. Katera kuishi. Ngakinshi. Ngakinshi kai. Kamushoboye ndibo. Muntu ayiwa kisori cyonka. Ngamushobona bombe. Bate kaina maningi ni ya mushoboye wakobe wonka mpaka kuya ku university. Nimushoboye toroya. Nakuri madigiri ya kisori na ujo mpaka wose gaito lukupe. Kachani kaka gati chena. Muona mwamne nilembera ine. Nifuna monse mulembe vabwino furu mwe nalembera ine hapa. Lero tonse tuzalemba zina, tilemba chape zina. So iwe zina yako kakapena ndiwe Henry, kakapena ndiwe ndani, ukayambirira kulemba yakuti my name is, ukunifuna ulembe zina yako. Mwambesi? Nifuna nichonge, tipunzi. Spinda mura wame chini kiravirangane ukuri buku nakamba naduwa onaporo chinyama olo muntu chene kira chiangane kumwamba una ma newspaper kunyuma mulibe zakubweresana ma newspaper nufuna mabooks ya nuru wonse yakave mwamvera naona Loveness uyenzolemba ye kunyumba zina yake uyenzolemba good girl Loveness. Bwako. Hii ni date date hii ni kila inkari pamwamba hapa. Hii ni date hii ni kila inkari hapa pamwamba. Then hapa pansi je pamina uzalemba ati my name is then ulembe zina yako ndio ndani ndio Stewart zina yako bali mbaso. Mwaisako. Mbamne yako nkapo. Stewart. Makasika nikera kankari katari so kaya nikera katari kile kusogoro wao. So nifuna manne wewe tenge buku yako ukalemba date hapa. Mbele venika ukalemba date hapa after date hapa uzalemba vile pamoja. Kuti my name is kasiza kulemba bicho. Kwa kurori zina yako yeye wale mbele hapa. Ulembe kuti my name is Stewart. Ambia. Unokosola ukakosobora kugira pakama wachabe kukosobora Mwamini munazi wakulemba zina yanu ndipo niko kondani.
naye mwe wetuuzira nifuna muzibe wose mfuko ndani mwambie ndana mubusolo nabo mulimani nawa kisoli kutwekalira kisoli tradition ya kisoli icyo kitegwirira kisoli olo mushoboli wose wa kintu kisho nawe yo tukutema tradition icyo twabisunga mushobo wetu ni kuntangu kutulakenga kukabenga kwishiwa kwa mbete kwalikuba mushobo wetu kautafu kauyowa njafu tulakulunga lino tushila twanike tulambira kendwa makulene kamula chiperecho apo tuchekula abo bachekula kaba yakushiyambishwa tushila makulene mbuto kaba kayamba ne bami nabo kusa nabo kabamba ingani ya tradition ya busoli sebule chute kupanga history from back dikula kuntango kutulona Nekanyifike maningi o. Ndewa lino so ba kachanyufikanga maningi. Kachanyufikanga maningi mantu lingi basoli twali kuyo. Kuyugolo moya kutaoni. No kwamba msho wacho umwe tukatwinda chibemba chisungu cyo chini kushya musho wacho umwe. But maso tweshingololai tute katwamba chisodero mbasi. So msho bali no labo apa tubalino. Ene yako karedio kutwa nifunge twanda kuti charuya twambe tino tulaba basunja fwe tulaba basoli bene. Kuntangu ngakabela cho. Akaye na fero ticha. Oma erengo. Tranda ngeti akabe ko nafi. Twakorwa tutirako mtondo wangu. Kupurusha abantu. Ndapombugunga. Ande chitwala pangombe. Ubale. Kubula kutayika. Kera kutayika nkwala semu. Kera kutayika. Kakanyishwa musho nkwala semu aminde musori, batani wasori, bamani wasori, bambuya ni wasoso ne nkwala fuma kera kutayika polai kulikonsa. Kai ni musho nkwala semu nawo. Chalo chili chonse chili na yamine tita na national anthem why chalo chili chonse chili na yamine tita na national anthem national anthem ni chintu chamene chitanta chamene kuli ise te bantu ba mu Zambia chamene chiti tandiza kuchita understand freedom yatu munamverapo ati kudala chalo chatu chino wenzeri kuchirulinga ni bantu benango bazungu bakwinango mukumbuka grade 1 then ma Zambians black bambi banachita bwanji banachita struggle maningi banachita fight for independence so pamine tinankala free man pamine tinankala na freedom mumvese saba grade 1 tinankala free manje tinabwera tayamba kuchita chani tinayamba kuzirulinga teka tambera na grade 1 so lelo tizafunzirako pa national anthem why wakapushina mwachiona chimkwapu ichi ndetomenya kwa mnesi mande nzamba kukumenya ni mande mtamberana tamberana ichi nilanga neni pakamwa inaye muzini langana pakamwa mwamne niimbira muzimvesesa na nawe yamene nikamba mwamvesesa ninikasiza kuimba yana mbatu ndiye mzaimba ako naye mutamberana mumvesese stand and sing of Zambia proud and free, land of work and joy in unity, victory
victors in the struggle for their rights. We've won freedom's fight. Oh, one, strong and free. So tientimbe tonse pamoja, tientiambe. 1, 2, 3, sing. Not that land of Wika. Land of work and joy in unity. Tientkambe. Land of work. Not land of Wika. Nikamba land of Wika. Land of work and joy. Kamban, land of work and joy. Land of work and joy. In unity. Mukachoka hapa muimba 1-1. Tamvesesa? Mukachoka hapa ene ntasisiwa kuimzani. Muimba umozi aimbeeka. Tamvera na? Orange, ingaikambe black. Nje mambo kanda mmoja nice. Unakuteremsha. Yellow, black, blue, red, yes. Green. Ndo kamera picha. Tena nioneko hapa mbele. Hapa. Red. Iwe vile ngaweka chani. Iyo kama ndio wakambira iwe kuzipa yako uzipandia hata redi. Aoneka Jaira kwenda kuskulu ama aenda kuskulu bwino. Hello, ana 6 years. So but kuliko vamevima mvutako because hapa ndiye pamene anapunzira kuyamba kulemba, but tuone kama unga tizambweza kukutabwerere mu grade 1 next year. Nifuni sisa maningi kuti apunzire ma languages yonse, more especially English because ni official language. Afunika kuziva maningi. Tuvalira mailo tuvalira mailo nindana mnanga tuzako chamene yana kondako mtemu ya yatu itemu ya mnitenze na nindana mnanga tuzako chechi na mkonduelesa mtemu ora mne akumbukako chili chonse chamene anapunzirako mtemu nanga iwe steward. Nango kudia ke biscuit. Steward, mosa dia ka biscuit tishimikire nkono munapunzirako cyane pe munayambira skuru ukumbukako cyane chimozi chabe. Steward. Elizabeth, nanga iwe pe unayambira skuru. Ukumbuka tunapunzirapo cyane na cyane. Tamba vonse vile. Anapunzira munzato, anapunzira ko science,
So iwe homework yako nifuna ukazibe kulimba sani mwe. Hai. So nifuna ukaenda ku holiday nayo ukalimbe manamba 1 up to 50. Na kama manamba chani. Kuyambira pachani. Manamba, not alphabet. Kambeses. Uzi wakulemba ma ABCD up to Z. Uzi. So you can't ukaenda kunyumba. Kana tukaenda valid ya next. Ngepe mzaka bora mu grade 2. Why? Steward na mmosa dia biscuit mzadi tukakumboka. So nifuna mchite bwanji mwende bwino mwambela wa grade 1 mwende mkabaposheko kwanu mungani uzeko na baba 9 mungayambe polindo wa kwanu up to next demo. We binye pe obwe nishi setakomboka nichani choche dwe. Mumba